Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ryaraye ritanze ibihembo ndetse hagenda hanahembwa abakinnyi babashije kwitwara neza mu mwaka w'imikino uheruka, dore ko hahembwe umukinnyi cyangwa se abakinnyi bakina imbere muri Afurika by'umwihariko ndetse n'abakina hanze y'Afurika. Rero ibihembo byatanzwe ndetse bigenda bitangwa ku mpande zitandukanye. Ahangaha tuje kukubwira ku mugabo ukunzwe by'umwihariko muri Afurika, dore ko ikipe akinamo yatwaye Champions League ndetse ikanagenda ikomeza gukora amateka, by'umwihariko uyu mugabo nawe akagenda ayifasha. Mwita Fiston Kalala Mayele, akaba ari umukinnyi wa Pyramid FC, by'umwihariko akaba afite abafana benshi nk'uko byagiye bigarukwaho namwe mu bakunda umupira w'amaguru wa hano mu Rwanda. Bivugwa yuko kubera ko iyi ekipe ya Pyramid FC ngo ikunda gutsinda ekipe ya APR FC, ngo Fiston Kalala Mayele ngo ari cyangwa se ngo abafana ba Rayon Sport ngo bamukunda kubi bitewe nuko ikipe akinira ikunda kubatsindira mukeba. Rero uyu mugabo akaba yaraye yegukanye igihembo cy'umukinnyi mwiza ukina imbere ku mugabane wa Afurika. Ubwo bivuga ngo ni umukinnyi mwiza ukina ku mugabane wa Afurika, ndetse uyu mugabo akaba yaraye ahawe igihembo ahigitse abandi bagenzi be. Rero n'amagambo abenshi bakomeje gucisha ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati Fiston akwiriye iki gihembo, ati yaragikwiriye, ati ku buryo rwose nta wundi wumvaga yuko agihatanira nawe, ati kuko ibyo yagiye akora by'umwihariko haba no muri ekipe nationale, aho ejo bundi hashize yasezeraga ekipe y'igihugu ya Nigeria, ati nabyo byamuzamuriye amahirwe ndetse bimuzamurira n'urwego. Uyu mukinnyi akinira ekipe ya Pyramid FC ndetse akaba yaragiye ayifasha kwegukana igikombe cya Champions League ndetse n'amagingo yangaya akaba akomeje kuyifasha kwitwara neza. Ubwo ejo bundi basezeraga ikipe ya Nigeria, Fiston Kalala Mayele akaba yaratsinze penalty ndetse abenshi bavuze ko ari penalty z'i Burayi. Iki ni ikintu kuri uyu mugabo ngo yagiye asabwa kenshi kuba yajya gukina ku mugabane w'u Burayi, ndetse ama ekipe menshi aramanuka agira ngo ajye gukina i Burayi, ariko ngo ikipe ye ya Pyramid iravuga iti tuzaguha byose ushaka, tuzaguha byose wifuza, ariko ntabwo uzigera ujya gukina ku mugabane w'u Burayi. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu World, mu gace twita Tahatibu Update, aho tukugeza amakuru agiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Tahatibu TV. Njyewe nitwa Eni Yusufu, duhure muri comment.